Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing yalang jong kaseng Federation of Khasi Jaintian Garo People haka khanyu tarik mentau benaya yang arjar khat kendai. Kala syong banjit nong kit kam hakikat to kani gikam kibadang sateng. Hagani kajing yalang lai keren ru halor kajing temu ban rakhe ya kajing dap lai post nem jong kani kaseng FKJGP ya kabala rai ban sedang nadok kan riu tarik benai jemang mentau snem arjar khat kendai bat on penkut hau nok pra mentau snem arjar khat kendai. Kajing yalang jong ka Central Executive Committee jong ka FKJGP hagani kasngi kalai keren ru halor kajing penslam ka sorkar ban bu no ya ki kherdop ban benya ya ki kot gisla jong ki bar jala ki barung bami syakani ka jala lani kita ki entry exit point. Halor gani kaseng FKJGP kalarai balada ka sorkar kadang penslam ban bu ya kini ki kherdop kaseng kan sarai ban pelong da kajing ya ki persya ya ka sorkar. Ki wei de kimat ki balai keren hagani kasngi ki kentup ya ka rukom tung kam ya ki samla hagaba ka FKJGP kala dawana ka sorkar badai ban tung da ki riu syempang haki kenhon penrung kam om da ki riu sain pertai la ka long ha ka District Selection Committee ne ha ka Meghalaya Public Service Commission. Nalor kani ka FKJGP kala dawaru badai ban penjalan syuk-syuk ya karta penrungkam ya kisamla ke jela. Nilajit ya senior vice president nilajit mentasni nilajit iba palwan borsim ibadai presiden yang ka west khasian nilara i kamu senior vice president ibadai boras kataru vice president nilara i kamu senior vice president nang tadi skawi ke post kalau iba LD Newton Lindo ibadai boras kataru information secretary ya i nilara na kamu vice president central body. Nang tadi iba kitbok lang nong plang sama kitbok lang nong plang badai edition secretary ini ringlara no sekapus chief organizing secretary central body. Nang tadi iba regional thama ibadai western information secretary ringlara no kum edition secretary. Nang ta nilawan ra ru yo present dengan mokhar circle kum information secretary kata archivil khanglam. Ini di present dengan Mokhar Circle nilara anak kamu information secretary central body. Nangta assistant information but in charge ke media cell iba Daniel Ramsi ibadai organizing secretary dengan Mokhar Circle nilara akum assistant information secretary in charge media cell Daniel Ramsi. Nangta nilara iu present dengan Morin Keneng Circle nilara akum agriculture secretary iba Bristar Mautho. Nangta de Beristar Mautho Agriculture Secretary. Nanta Sports Secretary nilara yai World Fortis Lindo Moplang. World Fortis WIRFORTIS World Fortis Lindo Moplang nilara kamu Sports Secretary. Nanta de yai Astan Sports yau present juga mulai sakil. Bakrau kupar nongsit nilara kum astan sports secretary. Krau kupar nongsit badai present mulai circle nilara i kum astan sports secretary. Nang tang ilawan ra yo organizing secretary napo Gorahils ilawan ra i raksang sangma. Badai organizing secretary central body raksang sangma. Nangtang ilawan raru ya Dani Nongrum kamu idi astan edition secretary Dani Nongrum Nonong Tumai information secretary Nonong Tumai circle ilawan rakum idi astan edition secretary central body. Nanta iba Barcelona Lingdo ibadai secretary jong kamulai circle ilawan ra i kamu CC member. Yang tadi ni kilong kimat kibang yakran kenapa nila bertempat ni kaseng bad bang nila ban pendap di pos baduna kenapa jing terkam apa kaseng kan nong kebayan ben kenang bakan nemdan ke jing ko. Yang tadi nong tu nila yakran lo kai morfan nila tiba KFSP mentau senem kan celebrate di tindak baik senem. Mentau senem yang sedang akan rutrik banai mi beli perdaya ke jing rakhi tindak baik senem. But yang ini kecing celebration nila jet celebration committee. Kabarong kamin body
kapan pet ye kambaro abade jang kini system bengin le celebration committee namar kumung yong baka celebration committee ka jingdap lai kusnem kamde ke jingdap jongi mentan kadai namar don ki pasdang nadu pasdang ki FKHP tingi sungu ba ni yo bentalang nadu ki dong sedang ye ka FKHP bat mengi present member mentan tingi lawara ikui committee ke penglashong kerki hakini kita obladap po Shillong Klong bat kino ilam ki barim ban ngila jid ikini ki nongkit kam kilong kumni chairman jong celebration committee di bawah Walbor Rani manga kum presiden nang tahu secretary jong celebration committee ba Dandi Cliff Kongsit beri jong secretary nang ta ki member na kani ka presiden committee manta ki member ki nong ba LD Lingdo ba Kit Bok Nong Plang ba Elton Warjiri kini ki member jong kani celebration naka ki member na ki committee bamata banna ki barim bada ki bada yabai lang la ije tu sngi kilom iba John W Thaba ibade public secretary barim ba Sounder Strong kaji bade president ben founder president jong kaseng iba M lang litan ibade president barim jong kaseng iba Joe Marwin new team member jong celebration committee president barim ba AL founder secretary jong seng general secretary jong seng ni di member jong celebration committee ba Titas Khan information lani public secretary founder public secretary jong seng nantai ba Malcolm Taryang ibadai general secretary barim jong seng kini ki kharan nantai ba Ardan Musaimon badai president barim jong seng kini ki khalai mut kidai ki kindai ki member jong main body jong celebration committee ki ban pet eboro kapit kabiang jong celebration committee ban halor jong kaning sabur skwi ki sabur ki bukul ala iles chief guest ngila penbet indai ba elek founder secretary nang ta sembur kongsan indai ba kita skan founder public secretary jong seng ban pli perdai ka jingdap lai posmen jong seng ka ban long akan rutrik warna ek dik company banabar jong kan usbi banai kan na ka besar de mitar reading bande de iklan klan baru ke persya semua tiram maupun semua kuat maupun kelatan ke persya jom pajak akan juga monta ke bangini kami ajam pin lai menta ni bersang mana usus ini kam semua boros kata gila kan ke joni kita tu rainbow center di balik kita pun dikena ke joni dari kani menta lawara di company banabar tinggal semua kani kata kami ajam jom kiburi ke joni berkombit kata kami ajam kata ru yakini ki entrepreneur makin nang kio makin nang laban capture ke business baki gila andai mentala syura di company banabar masuk gani ringin persya bengli semua korban nang gijin persya bar keleng di jaka mana keleng gajungi ngin sai gajin tho siapa chairman chang MSB ban tempa bangin sya dan lain dai banaila di lokal gajungi makan hamsu perlu la kadan kunu lokal problem ki lokal gajungi ki laban tiket marni mentah kadan ke complain ma ki bersih belak kenteng kita ni buang ba kami tar ding juan rit sithor dan dukan sya kumta kita ni buang ba ya ka kum ska belak ka kiu samna skandau bakim lang ni mitar ida asi kim padai ki barter ni ki bubian kum kita ki complain gini tematang inle kata ki company kata ki agency kami ala di beri ke juni boni kula lai walau fit ben ni gini berkadang sisin bagi lakot di tanda dan mesti kilakot nak mau ki license sausna mensyuang dan kilakot kita kini ki agency ki participate dari mentah kata sejak lah kerja, kekelemi kata, akut no. Kita ki saiki na pakasang ke jongi, kena ke jongi ke balik dan balik simultan. Ani ada mentah ke sejak, kencan ke sini balawara di company berabat, tambahnya kami beri bangi nang lah benda. Jadi ni ringan ke jinto sebab chairman ke MSB, bangi namsha, bari encourage me kami kena ke jongi. Kita tahu ni bingai keran benda, nang ta berkawin bingai keran lu sepang entry exit point. Pi entry exit point Kaladan kejing pun sultanat dari minister dan menjer teng bahkan sedang dibuangkan sedang apa nama kejing tray dan dibuangkan sedang apa April dan sedang lor punya yang entry exit dan raya ada mentar tempat sedang. Ikutan information kibangio latest information yang kami melayu kita kiba ag information yang peran mengelam yang apa ini antara kita punya yang entry exit point. Dan nak kalian kejing mengelam juga FKSP berasang bergoi nyinap setang apa ini. Bala damla punya apa ini yang kerpat kini kisah kibedal lang bani beras kata, kiperlo kibedal lang bani, yang sab ang yakiba, yang haban leh rekap tiga, bani mula asyu bana,
Markan nangam kana pun keluar ri pa kana pun keluar ri bebun ki benta manusia kajaka dipet kajaka kana biang adin kathap mi keluar kana kajaka idam ski kuwe kijing persungsu bakla si balami ikini kisni tentang kajaka kapala biang kyong kambiang kami kini kai krung karam nasi kai pendile kan kai borok di namar ji muslim jang sarkar te mentang yang ba this time yang long patient enough your government ba mentang yang panai mi napsang panai mi baladamla ni ya ko pertentu Nina panong ini perlok ke beterlang bani, bangi beterlang bani Malaysia jinjang katu komiti ke bangi ki na kapta ka ILP untuk kupur bangi nom ba tadi kupur ni ki dapat ni. Mar nimla ban syaksa. Namar kemudian ketin bang justice delay justice denied. Tengir ni semua kalau bandai kawin kita ke komperkat ban Islam ban penpeja ini isu. Tena kalian ngajungi ni syemi gerai bangi keren di proses mana kamlang apa ni yang habani kina, yang nak syukur cepat dan susah. Tiada nota, isu kebalai dengan ekran ban, kadai halor kejungi, bagi nongrak bagi samla bagi kami jam, ia kendu akan semua. Pipet mentaki kena berjistar bagi kami jam langmi, nak kapor sekapor. Pimla ban dinai, benang bagi jinjur jengki kam semiu, kadai ru namar ba, kajing bagi kami jam jengki samla bagi mentaki. Pimla ban dinai. Kadang kebentang tak, bah contribute ia kena kajing bun, kajing hidrops, kajing hidrops, kajing kam ke basniu, kani kajing pemia kam ka contribute di kata ini. Pimla bandina, nyimsha apa sarkar kan terti, barang em gitu diberi basniu, em kadon ni kajing shisha, bakal jing pemia kam jam, kata eksam lagi ini sini. Tong fi kanu tuli ka government ka jukar replacement MPSC, keren DSC. Ni ka replacement sising ka replacement ni replacement. Di post ke bubun sudah vakan ko government. Ya tap kat bomon. Nda tap ru bun kita kontrak di bad kakak upurat rendam jongki syate tertelai. Nomor boleh kamde kakak kau belum secure kontrak basis, casual basis mendan sih kakak berpersen. Anda ini hadu mentang ngila constitute dia expert team, kebangin naik suggestion dari government, ban ngilawar mentang lima kiai ban tip, ban ingin sepen berat, ya kipos borok kibalain vacant. Kibak sarkar hadu mentang akan tap, lasu tap, kat bomon, lasu tap, tang lagi tap kontrak, kontrak tertel. Nata kita kami kebangong ipi keren kotan, aduh mentar kilong lain vakan. Dari ngikran central office tiap goman keju. Tiap kini rumah bercak nomor kibun ki use kini kibam dan kam dan jam. Kibun ki samla upli bulan angasta. Bashimore asuro wat kam dan kibatunum bang tangga ba istam na misu tangga ba shalam. Man kapor ba shalam athai katab shalam. Kontrak tertel. Nata mentang in salumi ke jalan. Nilumi ke jalan. Padang ka diga solution. Kabang ini, karena kau ini bentang yang terusin jungi banpet, ya jungi jungi sama punya kami jam, bad dia kinongra. Kinongra pun kau ini area kau ingin fokus mentah. Kau kinongra pun mentah ki kalau unemployed, mar boleh, kau jingi rap kampat biang berserkan. PI kau jingi sah, iban jingi kinongra pun, haki bubun ki mentah. Nispun sorong kinongra bagi belum jangan jangan real. Nispun sorong ki, in reality ni kamdan kau jingi rap bersisa. Benda sisa katakan complete assistant ni kinongrap kami. Nani bana address sisa ke jingi kinongrap lu ki kala unemployed kita. Nalong dan ki use educated use ki belum unemployed. Ni dan se kinongrap ki belum unemployed kita. Namar ka jingi hiar jang ada kerja. Ka jingi bompet jo sarkar ya kata ki bentar. Ini lang na kalian kasang lang ya cuma bagbo bitep nilaya ki meeting kinongrap man kisno nilarung bentar. Nilarung ki close door meeting kinongrap. Nilarung ki meeting kelang-kelang ki cakap ban nila player ke mabitip nila player ti office kinongrap hangte apo malengat nila player ke office kinongrap bagi kinongrap kinonra ik problem jongki badesh kati kathai ban mentang kinang page kini area jong karibhai bad ka jong mawya satai senek min place atli jaka antu khlang ngine ban shibe ke jinge kinongrap ban minlum ni ke jinge lang ka bahe min putki ke samla bang kam dan jam ya kinongrap minlum banginra ik sur jongki yang sarkar bag sarkar kamla ban supli ia ke emotion ke jongki, ban sulia kai, ia ke kompor khat ke jongki. Bagi kita di isu dunia ni keren mentang semua.